enti anopa wona be ka kire mo say Bobbie Ansah abeke kana dwa kire yewura what I say and opedasoma tie Bobbie Ansah opese what na sum na obeti na sum nso eye no kra ebisa now no Zongo chief aberepla Bobbie Ansah we eye beef no ahase be ma wo kire mu no kire wadwen ama me e wo comment section aha Penyah block media mess was say need mu over like video no other am subscribe button is not by click notification and for latest update na be kire wadwen dia ama me e wo comment section mess was so baso no share video for so enya bi ahwe eti last week ya di ba we ye ene yi no internet ya Asantehene ayi dot ye tina enibre aba e wo komase menhia himfie se na komase nyina taadi be bia ye din ko ne yewura nani eda mojam nani ay kokokokokokoko nani ay kokoko nani abre na enibre aba paye tina ze ya he niam wo media so we hwe niam yi na eho no mo no onum se eye ni mu no na there was enkofuko bia no mo hye atare mo twa atare ahye aye from Asante Defense Force Otumfuo bi say ya twerɛ AVOSA mema kentin kafo pa miminim djuma wo mudie enti meba promu na kyese mebuso wo djuma pote a wo mudie e wa ase me ba chama mo akwa ba do aba shiny questions meje wo so ya frame afia ba na say I am from Ibrahim Mohammed but ID mama no ye Pablo Escobar bro me pa chama mo ye hwan mo a ya kasa AVOSA wo ye hwan yeah AVOSA ye Ashanti Volunteer Security Association. Security ya tu ya hu asi o se ye sum yewura Asante mine. Ya sum yewura o ti kokko so. Se Asante memu enoma bi eye aprapra de bi e wo fom bia ye beboa amanatu ase. Enti uchire mu wona mo bo manhia ho ban ana asase. Sa ye bo manhia ho ban. And you say come here say other security personnel for na ya yepe wa na mo nko na mo so mo. Oh dabi yo soldier e wo ho yo police wo ho na omi na obi a woni djuma odi. Enti mo AVOSA for no yenso ye djuma ye di. Mo djuma mo die say mo ba bo kotoko fie no ho ban. Ko djuma die bia obedi no ho. Eye ya Asante asase su bia no. AVOSA for ye na. Na pay for see enim so yes abusa ana de be pote na ekoso e okotokofia ade sorry ya yi kese ade ato ye ni ya bere wati ya okwa bra oko ankra ye iti ye ni atata ade kese ba na ato ye ni di obeyi ama ye iti ere sorry oso an Yesu na no ya bere wati ya ni Yesu na mo ka bibi se eye da ya wada na ye twato no se ye de ma me ekoban mu a enu kwan se ye hia obi anajo asambe na wo kafa ho enu so se ne amamre ne amane kwan so tie no sabi ya se de beto ye no no na eye sanso na amamre tie enti na ye bodewro a kire obi ayi obi asutire se eda ya wada na de ye besre sa anajo ne de omo fanche no bia enantem na ekromo nda ho na ye fa ya brewati anko no konkoda su ai ya sampa abusuante no na chese AVOSA panyi pa ye Escobar right e de atudwane nsam ne de bebrebe ho sabre kotoko yenim se nani atutu aka ne nsam asam bai na be ka kire opem so ya ma yeru ashade Yamane ya koye yamane shade because ade ato na ni no sabi ye yikura na eyi eti shade na ne de ma no se e be chekere ne re eni tere ya tu ya hode ya ho ato no se ye be so mo no ama ni je abane eti ye so de yamane what I say the Asante Defense Force omukura na kwa kudua doma hene blogger kwa kudua what I say after say obeke card opage na kire yewura no oba honom no omu pamo no ai sa Defense Force ai omu ene yes adwumade nyina
Masa ko. Ekwowe no ana Bobbie Ansah ese onte ase ese adentina yewo national security ewo Ghana ha yewo police ewo ha yewo ye omani yewo security defense force ewo Ghana ha no mo enti adentina tribe bi the refi say Asante ne kwa empire o chenze adentina tribe bi ye makwa tribe bi enye ono ane personal defense force say Ghana ne koya na se by Bobbie Ansah so wonte ase because of that no sabe obekasai ema na no ekwoti a yewura nyina wo mu ema de kase bukura no sa defense forces no Bobbie Ansah bedi wo matam sa almost start eyi me hunu Mamprusi defense forces nana me say because sebe yenuanom afane afa menteme ho ase ni ntino ena manka ho asem when say ene emrante bi ahihye military camo almost from Asante defense forces na de me yani almost prophet Oduro aka asem bi afa yewura kotokohene Otumfuo na no okochi aye no ena yes defense forces for no etu agunu so say omobebo no ahyene ka na oni kwame de me yawo asem we mu pa entafo na omo no ehye omo na te Asante your friend say defense forces entafo no omo na ni abre ewo Asante mem wan ade na esi no wan ade na esi no into defense forces since when ena say obi eka asem efa Penyah bi ho a endu ka say sabio prophet Oduro baby a waye adwuma aduri me support ne nsensem na ya na okeka no me prophet Oduro no me support ne nsem na ya na okeka no but there is no way a mesia prophet Oduro a me ya Asantehene ntino then I will start throwing stones at him say ne enne me de sika betwitwaw na me bibia ha me say enye Asantefo na eyesa o eyentafo a wo mti kumase eya wo no ya Asantefo chen yei ene ya hye wo ntare ene wo mu jimi eyentafo a wo no ti kumase a wo ni Asante amamra ni amane ni bibia ye na ene me ka kire me yonko bi wo Facebook Santafo nkoda we ya omo atimenhie yesa no wo kire bi wo na se okase ne ba edi ade a na afa edi amuani abre afa na mo ko kire na se ko ayimfie the same thing ana omo sesa entafo nkola do omo ko the same thing oko aye akuapma kropon a ayi miamenua aba sarki ya bono ayi se nkoso yin o sede ayi wa kire bi na se aba sarki ni ho no atra akuapem awo na ne ba esore se odi ade pe o sede bi Felix kwame dwamra se wa jimi abodam omo kumase no yeni wo mo sedu nyamadamfo sedu ofri Asante Mampong ana ga so omo wo video no me ni mo ana ya ti kumase o boys ni nyina ye ni mo nyina sedu ya madamfo sedu no ya madamfo sedu da be no be frɛ fijase
da ban na say do be free afijase da ban no ye adwusuni ana wo ye ayi ye friend say mamponi ana so ye agurani ana so ye jamase ni ne ye ka enka Otumfuo Oduro no nya kan ni enche say dunum media hwe ade na esinu a obi ade na ni hwe din no I hope say another tribe also ekokote your friend say another tribe also kote omo forces are. I hope say obia beka na no atum edibo dia montra na monhwe na monye din na obia enhye soja atare mfa mra ne nhye nsem na ono no nya de ope montra ho omaya etim obia didi me ya eno ano no adwene na sa so be pre-propose a de on na busa say de on na busuafo be sesa o na ya jimia say ye nim say no matter how a obe gada sika ani agapade through politics no one day asemi be si a woni busuafo be nepa finance minister oh ni gold dia ndenya masa entimo dia say ye ka nasa bosi muntia mese me ka kira me boss edudi Felix Kwame Jabna wajimi dodo me boss edudi na obusa me say mention one na da say edu no yesi misuro no me ka say edu asem won mention one boys e omo wo ni nyina hwan e no so ya Asantehene wom do I know so ya Asantehene wom na Asantehene be ne betimi akonzongo so enzongo ahimfie akodi sa emrantu asem no omu wia na nkrofo didi Asantefo atem omu didi atem a na se edunum no akwa tete enti Asante Defense Force na so idini na gu akire o na omu a omu se atare num no anya Asantefo. What is the meaning of Asante Defense Force? What is the meaning? Meme Asantehene. And I will not even support Otumfuo. Now, I'm just sure see Otumfuo. Are you aware of this? Now, so are you aware? I will never support this. No. I will never support it. What I say? Na nkasa yemu no. Ni na Bobbie Ansah kro represent kwa ndisi mu a even political parties kran obia won defense forces. Open people omo invisible force. But omo your burger bulldogs e wo ho. What I say? You say okwa ndisi e wo azoka boys e wo just say obia won boys obia won defense force. Next a whole empire, a kingdom. A very humongous, very vast kingdom like the Asante kingdom. It was personal defense force. You know, police ever na yahimfi omo defense force that e wo hono mo. No more. And so that police ever. The fans say now Bobbie Ansah be kan ye no. Eno na enu muslimofo. Aba reply Bobbie Ansah. Me ameka say ye frame na wo have musa ena nipa bebre de me na me ebu krum zongo hene. Enam say mesumura ne na osu bempa bokrum hene. Osom Otumfuo nde mesum Otumfuo. Ena obi a owo asanteman bia a wo yezongo hene bia no wo hye Otumfuo ase. Na ne koso o media no so no mementambo media no so mekasa asama menu Penyah Bobbie Ansah e kasa no em say politics no jandam no eno ano pese odi ba manhia yewura kwa de bia o kasa na Otumfuo a wo se ahoho no de chi ne kuro ahoho no de chi ne kuro asanteman nkwa na okwa obi atimiye ene ope ohani timbodwa efre sebi sirumfo ni tribe wo hoina frafra busanga Asante Mosi Wangara Dagati etimiye afahye ema omo na se u Bobbie Ansah wo yo program na onim de obeka na se obeka se Asante Defense Force no e sirumfo nkwa na wo ho sebi Otumfuo ni nwan ni nantwe hwam no hweso ene de wonka ho asem na se yesu atu ho asiwo se yeso opem so edi no ho mfaso na se bibi koso ne ma basabasa bi amba ho na se ye be jon se ye defend asanteman a wo se ye nodness nti wonti bi da sedu na oboni di no won se o sha Asante Force atade ono nkwa na onim nta na oboni do mama ka no ntimi mo bi adi wom Asantefo bebre wom
enye se fiti a na yetiye I training a yede boys na yede afom even kwa politicians omo for police any soldier no omo kwa so omo special bodyguards ho omo for national security I don't know mo nja mo police for any soldier for nyoma adwuma enti de wo ka no hweso na hu bebi a wo ka wasem afa but emfa wasem mo manhia ho da ben da no bi aka asem bi atia manhia wo be defendeda bi atia manhia wo be defendeda enye wo kwa na meka ye wahemfo bebre wo ho amahen wo ho dikru wo ho yetimi ka asem kura tia opem so mo ntimi be ya no nso kotan baby mancho kakra bi a otimi ka ne ope enti asem a okafa Asante Defense Force no sai twe san ye de ejidi se opem so na ehina yesom na eni ohini bia ogana ha osose no sa otu baby na ototo ayampe a hwe baby na toto na ne ye ka no se why wadwen se Asante Defense Force oni baby efri abra na enche wase enye se edidi me ye na ehia atal na ebegina ho se police force soldier for ho security service baby o matete na de na wonka ho asem eye Asante Force ho manhye de wonte ho ase ye tu ho asiwo ade e bone bia beba manhye ho bia no enye ade e bepene so ene de ye no so no video ho so ohene ohwe ohu adwuma ye se nye papa anka waka ho asem intenye wu dede na wote nkran ho na wo ye no saada no kwa na nka so oba yi na se no bohu de ekọ na se mo ye mo politics na mo ye mo jandama ye de stay away from manhia una wo se wo ya Asanteni na de wo keka no ebia wo kokka ko duru bebi wo kro be duru bebi no wo beba manhia no de se ma wo san me ameto mi musem news me mo wasan ti se de obi ba ye ma ne san ye no nti wo nsem na wo ka no hwe ni yi Asante Defense no ye ndidi ame na ebe gyan se ye be ye na wo he so e de na ye ti amra wo ho anase sebiye sompo ntra na se wo ya ha me bokrum na ye wo me mfa me bibia nsi bia me kasa ma himfi bokrum na ye wo me aha na yetis na manyina bedi sambi mo Asantema ntimi hwe Otumfuo ase me pom hwe na se se wo no wonya wonkran akwa atena wonkran ne ntine kumase na ka wonkran asem na je kumase asem no se bibi kire wadwena a wo hwe a bebia obohu ye wo frɛ ya ebe kire wase but men di me metoto ayampia se ena de na sedu na se Defense Force wan hu se sedu hwe uniform bia ka ho se wo no sedu wo problem a wo ne ye de enkoka na jai life ma ye ne nsum ye wura ono nkwa na nim se oyo henkese a wodwene ahoho ho emre bia o kana se wodwene ahoho ho mo ana mo kama asem se do ko bibi de ope adepa kokotoko no yenye na bro na de na adepa so a adepa ba so a wo bo agu nti ebe sere na wo kaka wonsem no se wo kokram no so wo fere se obesimi hene so a me so me fere se me da asawo be de ebe shem Ewusia wey Bobbie Ansah response na ahyase because me say dey TikTok montene so omo ebedi Bobbie Ansah asem amano try for part 2 ye beto aso Penyah Media akra